Karibhoi Youth Federations RBYF kaseng kaba menta kadan hapok kejingilam uba Bipul thank you ku Presiden barang ba kaseng menta kasi kelayo ban pelipat ba no yako office rekam bapura kaseng yakaba late harut ke surok NH6 markabahap hakisnong Saiden Ribhoi District yakate ko office rekam ke RBYF lawan ban pelipat ba dau Dr. Didi Lapang nong ai buat ke Sorkar Jela harengkat ke Jingdon ki Sangut ki MLA ke Ribhoi ki bakentup nadu uba Miral Bon Sim MLA Nongpo uba Sostenes Sotun MLA Jirang u Dr. Celestine Lingdo MLA ke Umsening uba Charles Marngal MLA Kamauhati baruba Daman Bait Lamre MLA ke Umroy dalor ke Jingdon kita ki MLA na Ribhoi lasak hiru da ke Jingdon ki weki he noelam seng ki bakentup yu samla Lambok Starwell Marngar Presiden Rangba KSU uba Dundee C Kongsit Presiden Rangba ke FKJP uba Sadon Kebla Presiden Rangba ke HNYF Lembat ke Wei kendiat kumman penpau hangne makaseng RBYF kalayo ban pli yakde ko office bapura kade haden ki sau pesan teli kisnem kejingat lenti kata nadu usnem khat kandai spa nyup kandai balaseng ya ka RBYF bat kumba kalong menta kade ke Wei nekiseng kala pau khmat Haribhoi district bat hakjelahi barok Wei Play ke Pibaro. Kita kasi bansa jikan mau ke dinja ke kul samla ke dong Republik Jongi. Ke akan kasi seoba naik uro dia ini lok rampa lok samla bilawai ke bijak benar kita le yang kau seolah benar boleh Pibaro. Jengin kadon hapo kadon Ribhoi ang isentap yung Islam jerngam hadrai yung itien di bangam siapa ini keren kikideo bagi penongan itu yapi kae kebalaru kebaru apa jonga baga boy hakane kenta lalu benar kena ngamlin batu syang mentre menterkonto berhadir pelalong penuntung yang maka student association benda layo balik dan untuk dan raise kedon kawi kapor kamang plan yang om jo prime minister barim yang Amerika mengenai itu Israel bahwa one courage can make one courage can prove to be a majority. This is the point. Now, jangan nak begitu. Tentang lapor, nangnya nasihat Ribhoi. Kita kini beri do di barat, kita ingam dan nangnya itu ini barangnya. Ini beri di barat, kita yang mengidai mendawa beliau orang yang presiden, beliau orang yang presiden. Dan akhirnya dia lagi berapa presiden ini nak kena tanpa Malaysia. Yang kata presiden ini berapa hak berapa kerja kerja agenda, agenda. Wakran kalau nama itu cantlai baik dilong baik mana sah bersabai. Hamta, hamta yang sahihkan. Hamta yang hamta. Don, senyuma mentah. Ini keren jika agenda siapa kajimpan presenteri juga Ribhoi lagi dong. Don, jadi don kue
Urang ba tanya na social lagi ubala hekatan ha baru kau sohang ha baru kiri kse kebenar kau ke agenda agenda melomba ini ki riboy kiapan banyo nagayong ka de nagayong kaprenter te utau breu usong hakmat maben wong kiri kse pan presbyterian gayong hato la pan ay presbytery yung dinasra kung mamaya wala po yung legal kaso kung naman karika kaya nakita yung shock nita na nalaw ng tahanan na wala na yung tao ko yung shock hayan yung ha ông không nó ông không nó ông khi bà la rần đấy học mất sai ông học mất không có ai jadi đến kalau học ai này cái baru kita masuk ke komite perkara sama uang học pasal ai tu kata bukan dia kalau nak dia nunggu benom berubah. Nanti muasa habis menteri kesakit lo. Kenapa kita ini keren kebiar elam makaraya kerana baru lalu pasang dikeren hene bangim daiman you should not shrink you daiman kenal you should not shrink you daiman stay. Oleh untuk pada yang bangga, ini kalau musyiran kata, ayat mengenai Muslim, jangan jeli, jadi syirhan kebenaran. Establishment of Ripoy Youth Federation (RBYF), the Ripoy Youth Federation became apparent following of lengthy discussion between former leaders and representatives of the District Demand Committee, well known as the Ripoy Orba. Eventually, on September 6, 1979, during a meeting at the President of local MLA, Dr. Didi Lapang Injaya Shillong, a resolution was passed. The resolution aimed to engage and involve youth in demanding a district alongside the Ripoy Dorpa and to form a separate youth cell under the guidance and oversight of the parent organization Ripoy Dorpa. Naming it the Ripoy Dorpa Wing, the office bearer were as follows. Advisor Dr. Didi Lapang Inongpo, President Reverend S.W. Sim, Vice President Reverend Gershon Lindo, Kemenpasan L.S. Nongse, General Secretary Kemenpasan R.B. Shadab, and Joint Secretary W. Shadab, Treasurer Bong S.J. Sim, Member Lead Closing Lindo, MLA Umroy, Lead S.R. Moksha, MLA Mauti, Marcos Lindo, Lead Caldas Bali, FM Scheme, Lead S.W. Magro, and Lead F.S. Lapang, and Sonic Calvin. Subsequently, a board member led the delegation to the Honorable Chief Minister, Lead B.B. Magro. During the meeting, the Honorable Chief Minister suggested that the delegate adopt distinct name instead of just being called a wing. He exemplified this by proposing the term Youth Federation rather than Youth Wing. Consequently, on September 25, 1979, the Ripoy Youth Federation (RBYF) was inaugurated with the aforementioned office bearers. They all worked together until the years 1983, and Reverend Gershon Lindo assumed the role as the new president from 1983 to 85. And years later, Brett Shadab assumed the presidency from 1985 to 1986, and Master Doris Swain from 1986 to 1987, and then Master Julius Hippock Dorpan took over from 1987 to 1989.
After 1989, the Federation experienced a decline and was effectively frozen as most of the office bearers and members were intercepted by the police due to the emergence of the unlawful group known as Nuclear Aceh Liberation Council. This group produced its first chairman by Julius Dorkang, ex-president RBWF. The Federation was fortunate to have Master Field Marshal Moknyang as Publicity and Information Secretary during the presidency of J.K. Dorkang. He reassembled the members in 1991 and assured as the role of the president. Following this, many units, circles, and two zones, namely the Eastern Zone and Western Zone, were formed. FM Moknyang retired as president in the year 2002 and joined the political platform. Subsequently, Pak C.L. Masharing won the president election against Pak Roti Pilar in 2002 and was sworn in and served as president until 2007. Furthermore, Pak Bibi Modrok won the presidential election against Pak C.L. Masharing in 2007 and served as the president till 2014. In January, Lagalong panajimut sarkar halal isu, lagalong persak sarkar halal isu berjibaklah sarkar. Ujutnya sudah hinti profesi jauh coba isu. Nanti syakmat ngasio banyak sandal beliau jumut, nanti buat terberibay ngasio banyak beliau jumut, profesi sudah PCP, ngaju ngasio beliau jumut, aku profesi sudah kerja banyak macam isu, sesi sebuah rumah jadian. Inokren kiba syakma, kila kren bat kila pensau. Ya kijudon kam, kacing sabut, bat kacing trak. Kun kinu milam, abang ki isu berfer, jom kali berkecak ke buai. Angkai yang bom dari kesini, aku amanai ipi adin, kontam kinu milam di depan. Jukir bos saya balang, ni buat saya berbuai. Angkai sikun sama, angkai saya berbuai. Paksa kecak kinu milam. Kata kau, kum kejat beriu berat, kum kejat beriu. Kemudian kamu bangkit, bandroi, bat balong terai sama dong, kemudian kamu dekat sini. Kacing dia ni, kacing kot cumut, kadai kamak, bat kadai ketong bak mata. Kamak keren kata kamu ni, kacing dia ni, bat kacing sun, kacing kot cumut, tanam tak di dalam sembalang lagi. Tapi dan hakanua kacing ni, tapi terai kamu macam. Bidan rezeki boleh nasawanam kadai katong dungi bibai ko bikat tujan kayo badan di katong. Baik kay bajian abang iyo kan jogjat korban nun katuwa ceria kana bajor ba bulan kikuki bagi metai mesti po man itu. Kawai kasaki kalau bijak nuri metai. Kita ha kamdon ka jiksok po jalaman po. Nawai sunan baik. Tapi baik aman mami Jerusalem BPSC exam. Itong ki pas ay sawo. Kawasosi ketungi gelomba. Nadu sudah marja kalai, hadu kita. Yung sa mga issue, ukol to kabri yung trap pas sa kakada. Hamagan ni kata kalau buwan siya, yawlagang to kasensa kadar, hakadang to besar. Kasoga to iteng kahapan siya. Balong disi ko tamoy, umay ko yung trap. Balong kaspi ko tamoy, umay ko yung trap. Kajing kali kalau lalu di kekun yang tidak bekerja nanti semua. Kongkasen kejujuran nak kabur kalau isu isyampat yang kabuli putih kadai away ke akhir kabala bersandar semua yang kesenja kadar hilang sama bak kontak kata. Hello kata kontak aniskat aku dulu nabi yang bukan kadai away kekulun. Kepada ngayon sih di konsama ban penslo lagi. Nak kenal aku cik bersang barat bagi isu. Banpa acikai Jakarta kalimut sama kiban luying baju kampro macam ni si nombak dari ban krep ni pun dia tak exam di exam. Ka abi yang kawan sekemat dalam bentalang. Nang ni sekemat kedua kun saya malam. Om tam ingikan kita isu bendai. Dia dok di lapo. Ban penslo di sana. Ban ingat sekali kisah kaki semi di sana kan kai bersenam. Banjalap pabelong kita akhir kembali bekerja dulu. Jadi kacing ini kesini kalau, amai yang kan begini amai kai.
Yakan di rembak aja kami baik selalu di akhir tu baca itu. Lalu kami kita akhir tu baca itu. Masuk benok kapur kapdir. Dari kaki ibu-ibu. Lalu kami kita ulasan lahir ingin siap di depan dan pensul dan ingin siap kerja itu. Waktu itu waktu itu pak Hamzai ingin siap kembun kita dikau pekat cuma mimpi bersiapti bersandar di kali bekerja itu buat. Karena siap-siap di kapur. Saya mata ikut sama ikut bapak. Akan jeli kita balang berpera-pera. Kita bicara ini di sini. Ihun saya balang di nomor rumah syah. Ihun saya balang di hikai di dekat bersok beliau. Kadang tu kasih mau. Ihun saya menolak saya balang di hikai di dekat. Bila kalakiu hak kalan jong kali bagi beliau bantah hak waktu kalayo yang kejong kawanis. Bangsu pensyongdor yang ini kegiat ni betul saya balang bagi saya balang kalau kawai kalau babun saya balang bisa kena babun bukan kecil ketua hari dan kecil ketua tiba senior dan kita ni ketua orang bisa balang kia lamir terlalu cepat terlalu kau kamai kaji nanti kita pergi nanti saya pergi mulai melakukan kesalahan arbia sampau tu rajam sampau tu Islam kesyukur bantai ini ofis katai ini kesaki kebakaran aku mau ibat keba kata kesyukur hingga kapan bakaran lu nama kesyukur woi mau bantai yang saya kesyukur woi mau bantai iklan juga saya kesyukur woi mau bantai kat ini kau ofis juga saya kata ini ba kung kasing arbia kadang yai kata nanti keba pasti lah kerana berim kata kalau bangkamai kau. Kino bentuk air bentuk mulai ini kubaya teri kamu semalam pak misutu ya kalau kau pengikut misutu yang siap bertahu misutu yang dimakan. Kemudian adalah sengat adalah kuliah history jangkau RBF dengan semua menang bakal RBF ketika saya kepada hak balsong seorang nama ngadu kalau saya kan undang ibu berapa kata chief advisor ide iba di lapang we crowd haka sanpatei jong kecela jungi yang apa membai dan di lapang itu dong aktif haka politics saya semua orang berkulit kuat politics nama apa tibun di development demi mangkesni om sistem sangat kata kalau kayak apa ni tu kena berat kena berapa kalau kayak apa ni saya kenal kuat dengan ini kelas dengan yang kuat bagaimana sedang berkulit kuat bakal senang susu kalau hadu benda kumi bilang bak dan berjalan ngalor bilang dak long bunda mengai bunci pada besar jam kau ya minta bagi dia isi pada besar jam sarkan dak kecing aibut di sini dak kecing apa sini kalau dia kalak bengkiu pak ni tinggi kerman bu sarkan hari itu ikam bertakan senang sih kum kasai kau ya kuma ngalakan ngalai tray lah, lalu kupor pak, makalo pak mansering bukan kami. Kali kau yang saya kebangsaan keliki, hamaman makarawa kau. Ngakanaw kupor bangia form yang coordination committee, habis kupor dan area yang rumah bahade kupor makalo dan mansering rumah kita. Tambah kali kecil kau kado ya kupor dan area sama di semua sekarang bangla banyak kali ya bentang pada berusaha berjalan ini. Dengan kenal dulu di bawah pada RBF dari awal keseng kalau pengisi pun kipai betul semak kalau beli gini yang jutaan habis keren yang pun diusaha. Karena nang turun di bawah apa bila poin siapa yang terhilang yang bentang kebangiong kata kaya pi ya pindah lain permit bat hantaru kadai kesing ke bawah di pun yang syuting kumi tersedar dalam nampak lah kalau ada ni kecilnya persumut kerja apa yang ini yang di lain bagi bagi pun mulai hadir mulai pensyai hadir mulai suatu bagi pun bagi orang ini bersimti kata bentang biasa akhmat sokar akhmat bubun malang yang disebutkan jangan mereka air ini. Kumkiwai lagi nongalam sempalang lala ngalapudir bahaya kementerian juga RBF mulai alap hababun kita kepada anti corruption movement kalau ya tadi umi semak habis kekam
Jersey jersey oke man salang ka RBF kali ko ni smart habali kam jong jala ko ko kali RBF kali ko kasay kita ni smart but kumlong lam jo ko isa malang na solution baka don isa malang maklay kung ka RBF hani ya ka jingkulay getbok getbiang but bin pau ya ka jingso men na kerja ketika office dari kamu dapat semai jengari Youth Federation. Ausnem aja renew layo banyak mencalang bakari Youth Federation, but kila pelongnya kila buenga bangkit bantrai kum presiden jengari Youth Federation na ketika Bonian Circle agaba ibupun ba i nongilam nadu i unit the president, the secretary, the members baru dia terishik hem lagi di bor dengan berbagai dengan instrumen yang dinongilam di bakmaku balai ain sim nak bencana kuno ban kentiu yang dipun sama kuno bangin mitchet ban warna yang di isu di per nak bencana ban penbiang ban penpa ban kentiu yang dong riboi bagi jongi Baru hari kebor, kumu nomi mat, jongka jirang konsensi, ubang lebih bila ayah kecil kedok, ubang layu alat, bani mat naga jirang konsensi yang kesian kebal, kadai lima kecil kedok, kebang biru bila yang mencalang, bila ayah musim. Nak benda tunggu bangin mula banai kecil sekali kecili agak emang kesalang. Bat tunjuk berkencil yang dari boy berkari kasih janji di orang kowe. Kumkinong elang John kari boy Youth Federation. Nadu kinong kekam kebakmat halu kinong kam tiba haji units tiba per abang apa nyapai menuju study ya bejinglong bejingman ya kecil kli keba kinong elam jagari Youth Federation kita lagi ya kecil teli keba mapi filasaitu hakata kalenti ba kathau kabakmat kabamapi bidan kadai nagabanta kajiklan bor jong kajinge tuli lagalong nagabanta kalubulu ke isu kabadai nagabanta pankentiu ya kejadian dari ujung nangya ceprang cekmat dinonggit kam di members Jong Kariboy Youth Federation Nangyat Syafran Jekmat Kinongilam Ikenhun Kinongkikam dan di members Jong Ikenhun di Sengmalang di Beberoder di Bidonlang Neta di Bepor Naka Neta Jingkit Kejimba Kejupi Naka Neta Kari Bekejan Tundir. Congratulations Yang Kariboy Youth Federation Kali building Kebasemai kawan nagarian jelai ngakwa ban piso majobi ngaklim expect ngaklim mundur ba kali office kanlong hakari kerukom abang irung syapo abang iya limba lim surok abang ipe tiga building ilang perkat ba kadai tang ke building tang ke structure henlai yaga jinggong ni kicilong ke ba hapo kaba mapi pilala ban penicina kalau ke nuksa kaba mapi biseng ya ke ye kejupi kaba pinanga susu ban penklain ya kita ke rukom trikam kejupi nag bentaban ai kejusu ini cerita ini kadang haborar lapan kenbau ini isu kita dan sukang nasional ni ayo kita sih kau ini kes kena penting dan tadi sangat kira apa
Isawon ilada ban pelan daga mga file daga case ko go dihan ko. Kada sawon daga case. But kiwayo jinge kiwayo ko. Tang ko wayo ko ano. Kaya specific hante mga don naman natin. But kiwayo ang jaga bagidon kiwayo kira representative. Ingat ka don gam the consultation kajing sa kuch. Bakanomi kano kajing bakal. Bangila hante ini itu di bangin relationship tu. Ihapdan ke jinge sutu cuma. Teng-teng ilai tirak lama ni kau yang relationship. Nangi lami mangi pajba dunia. Jadi ke jinge sutu cuma. Ila namlei nak kena diporan di sini. Kado shop dan shop. Ke message ke bawah kuat panah itu por. Ke pensatarnya kun kalau. Bumi nak lomye betul. Dan nuksa kebakrau ya, kedai mahal di dia. Kedang kecing orang bawa I kinong bahai te baik tu. I kinong bahai te banangin sadi. I kinong bahai te yo ari ibu kulewa kita baru berkuat. Bahkan ini generation juga muda yang pendang loh. Nagkakitiyan ka siyang play ka Bible na kuwa barkod ka ba o kumit. Sikan mau yung Moses nakaung na sayo. O Joseph nakatliyo glabret nagihimber na sayo ulong yan ang nakraw na karino. Why not me? Balik ka ma ulong yan. Toblay, kuihi sa isimba, congratulations. Nakamtajo kibaro, nakanyang jona kung nomik mat barinnya. Nakamau hati konsensi, nakal angka niya ro. Na ay kecil pula majo. Nanginan kecingin trelang, kecingin tuli. Nakamtajo temporary boy, baru nakamtajo kecil baru boy. Bakane kasni kalawan urlong. U Henry Ford, u basenya ke company Ford, u ong kunne. If you think you can, or if you think you cannot, in both cases you are right. Kawamot, larat ki perkat bakila panle, kataru kadai, larat ki perkat bakimla panle, kataru kadai. Dengan Solomon Ong, ke RBYF, kelarai ban Ong, ngikwa ke permanent address. Ni kuat ke building namta ke office ke jami ki harai bapila and you are right larapi harai bapila kinomla kataru bilang right tega kermen babaro nangi ni don ha galinti yang ke bakar don u norway don u non kai don u businessman don politician don doctor don nurse ladang ilak mansna ke ying ni da khot da ka jinga seng ni da khawai bangi kiu ying nawar balik kadai ka milestone tinga kwa balong RBYF apo ka jinga lang jong iba people thank you have crossed one milestone. Ka Mother Teresa ka all of us cannot do great things, but all of us can do the small things that we do with great enthusiasm. Baro nginomla balai iki kam ki bakraw. Henry baro ngila balai yaki toki kam ki barit ke bangile dah ka jingshir ham ka bakraw. Kung kaying kasam RBYF ki donu president Kidon ki General Secretary, kidon ki unit paper, lara ki Tracy Raham, halaga benta, ngin salah banjok ya katong. Ikani kasni, habangi ay notice, bangkot ya kano meeting, kabaningkong ka subject jong ka meeting, kabaar, katarik, kabalay, kapor, ka
kabasau ka Jaka. Dengan sosarong kung UMLA jong Assembly boy baka seng samla grup RBYF menta kila don ka permanent address hakaba ka Jaka ka por kalalong ka babit ka babit. Dengan kemilenti baka jing saindur lengba kani ka ying kasan ka babidon kata ka jing angnut kijongi bangimdon IAS, ngimdon IPS, ngiduna ki doktor pat kumda terter. Let's say, lengba kani ka building ke bala pli bat kapri bon mata kesni. Lengba imahe. Ngin sala ban ai coaching, ngin sala ban ai nunsil yaki kun samla ki jongi ban Kristo. If you think you can, you are right. If you think you cannot, there also you are right. Lek pain nang pelek jemot bakila benle ya ke bakikwa. Kulai saja mu. Yang tarik kemati kena jongka adu mentak adu of kampat yo. Ila saya ka akan nyong tarik jong September, macam bahal pilud dam. Akan nyong tarik jong September, siaja lai Spanyol pendai, aying jongi doktor itu lapang haji awak. Nah, dalam kemau kita kan. De, but hamil dikat di founder menungkong melabu ujak uwe. Kekerjaan jong ude ba breast sedap, ba WB sedap. Ude usah mentas yang nyomer, ude ujai sekali hak kepor kalau miseng. Lain yang tak bawa yang lu. Abang apa yang jadi dikelis? Kita kat sanmut sipau lalai sa stangsan. Jadi di san kita nem di belakang up adu gagal dan jubilin. Sa san snem du snem kadang sim kepua. Ngan dua bayi doktor lapang inangim adu dia jubilin. Tiada juga perlu hagi por kami seng yang ada seng adu ya. Kumla thok kumla hakane history. Kecil kuat jangan kalian jangan noilam adu ya. Kita thok ha ya kena history jongka. Kat kali bayin kelatih di kande kena penun buram yang seng kendiat dan soy ada mendon souvenir kapan saja yang mau yang pateng di mahalin ini short story bagi ai hande kala tentang min hande dalam ini lah berno ini ada pila batemi ya ka handuk lane ya ka souvenir bat payah kata ngakan tu ya pri babille ha kajing dak san bosna dikularang mbak ikut mau batemi ya ka souvenir lada don kam lada ngadangim dan selain ngajarap dan ai yang detail yang karo dia ada juga perlu kemudian ane baga aljoya beri ka kun jong kali boyor ba ngakan mausa haka por mangipom ayim jong doktor di lapang ba dolo sing londo iba SR Mocha ni ai keteng badai menjon ka seng jong isamla hak ka por kadang don dang al kusan senang kadang samla ba bat hak ka por ni omba don kam menjon ka nama kali boyor ba ka seng ya kana du senang ribusan inoyalam ide kirang ba sudah mengingin di samla jong don kam ni sagoy ka seng tinggal keteng kali boyor ba youth wing nilalay television show chief minister i ba bibilong do haka kapor haka mi jam nilai gendu i om yang ni beli bi ai keteng dan kanya ka youth wing kini kita ini boyor ba bibilong kami kenal